Ni tariki 27 mweri jwa Januari mwakani jwa 2025 na ingoko gwatogeni kiri nteto chietu cheruthemwe nkureterete cyo kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bya kaunti ya Meru. Hamwe na nteto ira nkureterete ni Rigathi Gachagua. Sisi wabunge wa Meru si watoto yako. Mubunge Rendekere gucokeria Gachagua. MCA Mbiuki kuga igerera kawira kwenda gukaranthi na MCAs gutiumbika. Ndagitari thura kugishoya gwita mukana jwa utumiri boboe bwa mathaga ja gutungatira ajie. Murume utwire na wonje miaka 25 kwamukira utethio bwa mwanya. Monaniretwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chiriambiriria thaiji. Ntuku imwe nyuma ya Rigathi Gachagua kumeneria abunge ba Meru na kubagweta jaigua na ndi mubunge wa Bore uria Kinya nowe mukaririgite wa ngwataniro ya abunge ba Meru ni amuchokerete. Rendekere ni amenerete Gachagua bonene na kuga atarara onete muntu munkumania ta Gachagua na abatiburu kurita abunge ba Meru kanywene kawe. Rendekere na ajukitie kanya Kinya gutetera mugambithania munene Martha Koome ende akiuga tengo gia Gachagua kwigika Martha Koome. Gaki Mutegi ni agutwambiriria cio. Nyuma yora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua kuriunga kaunti ya Meru ntugo yegoro na akiaria ugabunge bonthe ba Meru beno guaya nikabekirito mibukoni Rais wa nthiguru ende na muthuro munene mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri nori mukaririgitwa kiama kia bunge ba kaunti ya Meru na menerete miario ne Rigathi akiuga atigane na bunge ba Meru buru na nkurukia kare araya muno na siasa cia Meru. Bwana Rigathi Gachagua, sisi wabunge wa Meru si watoto yako. Na wewe hatuja kuchagua utusungumzie. Nataka kukuambia piga siasa yako peke yako. Wewe ulipatiwa kazi na rais, ikiwa hapo mimi hapo ukashindwa na kazi. Ikawa tu kazi yako ni kuongea mlima. Asubuhi mlima, jioni mlima, usiku jioni. Hata ukipatiwa chakula na mama ni mlima. Siasa ya mlima hautaiweza Bwana Gachagua. Siasa ya mlima haizungumziwi kwa masishi, haizungumziwi kwa makanisa, haizungumziwi ukitukana watu wengine. Wewe umejifanya wewe ndio unaelewa zaidi. Na nikwambia utakuja kufanya siasa zako Meru hapa. Wewe hapa Mathera, sunguka hapo, enda kwa masishi Kirinyaga, toka Kirinyaga rudi kidogo Murang'a pale. Wewe haukuchagua wabunge wa Meru. Wabunge wa Meru ni wangwana, wanajua wakati wa kuongea, wanajua wakati ya kunyamaza. Sisi tuko na siasa yetu hapa Meru. Tuko na maneno yetu hapa Meru. Kwa hivyo usikuja kutuambia ati sisi tumeweka box. Tunaweka box na nani? Wewe ndio unichagua. Mimi niko Bore saizi naongea na wewe. Allegiance yangu sio ya mtu mwingine, ni watu wa Bore. Heshimu raia wa Meru. Heshimu serikali ya William Samoei Ruto. Akiarere Ndikiri na ugitari mustarini wa mbere kurugama na Gachagua kagita karatara wa munini wa rais. Kama kuna mtu anajua Gachagua, Rigathi Gachagua, ni mimi hapa Ndikiri. Kwa sababu wakati wabunge wote walimtoroka, mimi ndiye nilibaki na yeye. Tukiwa wabunge wanne. Wabunge wote walienda wa side ya Kidiki. Wakati ulikuwa anachaguliwa kama naibu wa rais. Na siasa yako yote naielewa. Na kama kuna mtu mwingine wa ukabila
ni wewe Rigathi Gachagua. Wewe Rigathi Gachagua ukatoa PS Mugambi kutoka kwa maji, ukamweka kwa msitu, ukachukua shemeji yako ukamweka PS wa maji. Yale makaratasi yote tulikupatia ya directorship, wewe ya Meru yote ulipatia watu wa kwako, watu wa kwenu Nyeri. Na kithirikiria rendikiri na theterete jaji munene Martha Koome akiuga no arigitini mwanka kagita gake kathire. Martha Koome sisi tunamjua kama professional advocate, tunamjua kama professional High Court judge, tunamjua kama professional Court of Appeal judge, tunamjua kama professional Chief Justice of Kenya. Martha Koome mpaka siku ile talitaya, hakuna pale Martha Koome ameenda. Mimi nimezungumza na Martha Koome haya mambo ya security, na akaniambia kulikuwa na itilafu kidogo. Nimeongea na IG na akaniambia kulikuwa na itilafu kidogo. Sasa wewe unakuja kila opportunity unapata ni kusema sijui nini, sijui nini, sijui nini. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. MCA Wegoji West Mbiuki norĩtie Kawĩra Mwangaza gũtigana buru na kũgeria gũkara nthĩ, na MCA nĩ ũntũ bũbũ bũtĩkarĩka augĩte bota mbunge ya kaunti ya Meru batiomba kwarĩrĩria mantu jaria tayari jari koti, na kethira Mwangaza arĩ na wendo bwa kwaranĩria na MCAs abati kwamba kweberia igamba rĩrĩa aikirie koti-inĩ. Mbiuki nĩ acokete arigara inambecha iria ciaga igwĩta kirindwangi mwanya mwanya chire kana kaige ni kwithirwa Mwangaza nkurukia ethiritwe akiruguria akikigina kia milioni 640. Mutugi Kare ni agutumenyithia nkuruki. Kinya nyuma ya Kawĩra Mwangaza kuonania wĩrubo eba kugambia MCAs bambunge ya Meru beji ya mwebethere bakerita ngugi untu bono bwitite na mbere gukucheria mauge nkurani, na ujo ni MCA Wegoji West Mbiuki uria uritie Kawĩra Mwangaza gutigana na MCAs ba 47 baria baregete gwonka, akiuga boba tayari ukarambi guru nawe ni untu Kawĩra Mwangaza ne wathitangire gamba riri kotini legeni na speaker wa mbunge ya seneti, na akiuga kinya MCAs ba Meru ni batonyitherwe gambene riu, na Mbiuki akiuria Kawĩra gutigana na bobethere bagete ya mutaratara jo koti tiga konogia MCAs karama MCAs ba ku 22 bauwa gwonka batu tiga konoga ibatu ukiuga tukarende donto kiambere batu tutikarande na ogwe ni twago impeachira wato impeachwa iseneti nogo impeachwa iseneti otaganirwe no wetire koti nogo weta koti wathitanga seneti na nkinya batu as the county assembly of Meru including our speaker twatuika enjoined in that case. Kwa kesi ira is very live in the court, na kesi ikadhikirwa tariki 21 next month na determination itariki 14 March mwaka jojo. Kwa in between respect process ya koti tiga gotindo kenogia wananchi okiwa atoregete kweja ukarande na ogwe katwetere tariki 14 nonto tuwe kotini inde thugani arengere MCA Mbiuki noretie Kawĩra Mwangaza ukeja kwithira na kwenda bakaranthi guru baraniria nethira agita koti ethira gikurega mbariu gokeja gutwira raiji rojo gweta koti no kenda gutwe ka Benjamin eta koti rojo kesi wathitangite senate okiga ta kuthikirira bwega na kesi wathitangite assembly wete orute kesi kotini no aruta kesi kotini aoke otuwete tugeja tukarende lakini tutemba ukarande tuena kesi kotini neto tie taratari ya Meru na nteto chiorongo
na nteto itio bunge MCA Mbioki ariuga ni untu kawira Mwangaza na aruguriria kigina kia barabara ariuria ndwangi wingi mbeca iria ciatengi inachetera akiuga ndwangi imwe ni citejanĩrĩtwo nĩ rwangi rwa kigina ali MCA Mbioki aeje nĩ mũkana kĩrĩ ndwangi ingĩ aja Meru iria kuga imwe citekwenda gũtumĩra kigina gĩacio akiba mũkana bare mbunge ya Meru gukeja kwethira batitira Meru ngugi bakabeberia obisine one tuoro Meru by department ichienge ichiakuire ni corrupt chiende gutwike department ire kuruta ngoge Meru ne department ye barabara because why this one is the case it is very lucrative. Some departments are neglected by the finance department na ikio kuona Meru nguge ere ruteka as andre and they can put those other departments on notice. But as the assembly wana to choka we are praying our constitutional mandate na department ira eterende gutumira mbeca ira twabekire cia kurutira mwananchi wa Meru nguge my friend wa maibanga bangite tugago impeach viene ni MC ora ugete kaunti ya Meru ni ngerekano ya kaunti ira yurite na yethire gita mwerekera ni gitumikire kuga ni agite mibango imiega ya mbeũ mbithi na keja na ngerekano na murandi jwa mwezi jwa mberetwe kagite neka wathani bwa kiraito murungi Mbioki akiwa murandi jo kiri wathani bwa kawira Mwangaza ni jwa kwire Meru County as a failed county. Kiraito Murungi came up with a very popular idea, yeah, MYS, with very clear structures. As we talk today, MYS, itio. So can the governor no okay na arua ature OCS in a place ya gutethia youth beto ku replace MYS nikenda at least tumenya ayuthi beto bari na future ke reporter anto cia Weru rea kwarietwa ni Mutuge Kare. Minista wa ũgima kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Ndagĩtarĩ Thuraku Gichuya nĩ aritĩte mũkana kĩrĩ maabisa ba ũgima cibitari-inĩ cia kaunti gũkũnia ũtũmĩri bũthũku bwa mathagaja gũtungatĩra AJC ũjũ augĩte ũrĩa ũkagwatĩkana akĩnyangia kana kinya gũtũmĩra bũthũku thagaja ria jaezani ni endi wega kana kinya jethro ja kigurwo na mbeca cha mwingi agatirimana na urito wa watho. Samugeshima ni agotumenyithia chionkuruki. Kuringana na minista wa ũgima wa kaunti ya Tharaka Nithi Daktari Thuraku Gichuya, thirikari ni bangite na mitambo mwanya mwanya ya kuraitha ajie na kubarigita ira irindeni ya cibitari mwanya mwanya na ituo bia urigiti bia kaunti no. Thuraku ariuria abisa ba ũgima ba cibitari inu bamenyere mitambo enu bwega kumania na wamba amwe na utumiri na ebwajo. Let me give a notice to anybody who might be visited by the devil. So anybody being visited by the devil, either in the form of a person or spiritually, to steal or to put any equipment to any other use, or even to remove them from the sites, I can tell you without mincing my words that you will not enjoy. Thuraku na pete mukana abisa ura akagwatikana na utumiri nae bwa mitambo eno ati akajukirwe itagari yare kirere kiwatho. We don't want anybody taking away what rightfully belongs to our patients, our health facilities. We shall use our security agents and even ourselves to make sure that we deal with you according
to the law. Arenda abisababu batumire mitambo enu gutethia akari na njira ira igatiga ugaruku kiri ajie. Anytime an equipment is donated or purchased, can you use a scientific method to figure out, maybe after a month or 6 months or even 3 months, what health impact has that machine had? What health indicator has improved by virtue of having that machine? So that you can also justify, isn't it? Isn't it? You know health is science, isn't it? Yes. So because we are scientists, it is possible to know whether any equipment has helped anybody to become better in terms of health. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe, mbitagwa Samuel Gaishima. Nyuma ya atongeria Kathumba kuoneka kugira migwi Kawira Mwangaza kiri mathiko jang'ina wa DG Mutumantu ithinkia mbeu mbithi kuma Igembe baria bagwataga Mwangaza mbaru na baria baizikene muno Tamama Defence Forces ni bachumiritie kumutetera mbeu mbithi ni bonanitie kurega kung'anirwa kwao ni uria mathiko jau jetithirwe na mbere bakiuga jatwikithirwe kieni gia siasa na kinya kanyaga kurwa na Kawira Mwangaza amona bubu ni borite Mwangaza kurumira ngugi yawe na kinya akareka gituma kabioria kithirwa gikimurigiria kunywa ruji. Dennis Mugendi na aranirite nabo na atutumira ripoti iji. The governor was impeached. She is a former governor. The law is very clear. Hata ukisoma Biblia ana mahali pengine she stands impeached. The governor of Meru is Reverend Isaac. Huyu mwenye Mungu naye hapa. Wale ambao wanasema tunangoja tarehe 14 mwezi wa 3 kuapisha Mheshimiwa Deputy Governor His Excellency Reverend Isaac Mutumantu ithinkia, tuinue mkono watu wangu. Tumalize tarehe 14. Notongabana ni gavana wa koti. Nyuma ya mathiko jang'ina wa munini wa gavana Mutumantu ithinkia kugarura ni atongeria na kwethwa gitiri gia siasa cia kuthumbia na kuregana na gavana Kawira Mwangaza nandi atongeria bagikundi kia antu babethi ntereni cia Igembe kijikene ta MDF ta Tamama Defence Forces ibasiumiritie na gutara atongeria bau na kubera gutiagirite antu bali na kithikiro baikirwa siasa stina utethio kiribo na bungi kumenyekana gamba ya gavana Kawira no rikoti na tibwega atongeria kumurumo utheri bareka tuyite ano ntubwa manto ya irendelere mathikone ya Wamatha Joyce na atukwendra kuira atongori barabara yire kuura siasa mathikone ntewetiki na ntekumenya inabo aterere mwelekeo no tutabuthurite bwira kinya kuura siasa mathikone ukethe ibore mikwari parliament bukethe ibore mikwari parliament mathiko tino buge akwara siasa nonto Serengei wo makwenu ugeya na gwetu embe uyete kwari siasa ugiwotisi gavana Omero igawira Mwangaza ibatu twamuthurire owe utekuro kwa muringirite ika uwe kamete ne seneti irabwa muimpeachere utumeri gathuri murungi batu tukumenya imbi biongo Serengei na bona gathuri murungi temembi wo buri abwete ti mama nonto mama bo muimpeach thai etasokwa asokwa court na butete rakoti erita wa musi bwa endango gwera shemo news Serengei oni angwana gwera Serengei Amero tichia na batu twamenyere Serengei nwatore kuri intobia Mero na nwatore kuruyanithia Mero bena Mondrigo na gathuri murungi na antu bamenyo uti Andrew Yongwe twenwe Mero ko kuya gathuri murungi gathuri to komeanta to jonze ira wena joro yana Kawira manto a person na bubarira seneta Kathuri abunge na MCA bamenye akari witi na mbere bakwenda na mutongeria kathurwa na ngugi iria akethirwa aitite ti uria atwire ikurwa na gavana Kawira kana kwambambanagia na mathiko agisambanagia no to Kathuri utekweya wega mucemanio mwe mairitha twara tukona kwe anto tethigana kwe anto benyumeku igweya ara mucemanio bwethetwe ya mathiko no ntukumea ne kwena keba na kwena kea na anto bateora na imucemanio therire ugo kona ne oke ya kurunga siasa atugwira shemoni thai birabi tukwenda batu maendeleo riro ro umete na ubuke akinya na ndege
ntewetikia imaendeleo bwareterete wananchi ba bembe ka family mutuma bwabati kuyana kintu kira kiumba kwithakite thi family ra yombete kwithetwa ni nawo lakini tiku yake siasa kueta mama mwanka ndrege mwiso na batobwera o mambo bandu bukamenya mama ino murungu no ntubweretio muritanjira cionthe bukaremwa endre thai kabukuromba itariki yake butura kuromba bwaromba bebutini bwaromba 18 thai bwaromba meri 3 na reka meri 3 bwaromba miaka enge 10 kwenda kwera rais akiwa mahali yako Deputy President Kithure Kindiki hapa hatutaki mchezo tena Meru. Na MCA wa UNDA, rais tunataka kuambia MCA wote wa UNDA. Kiraito alikuja kwa serikali, aambiwa alete MCA wa Mbasi. Wote tuwaone wakisupporti mama na wakifanya kazi na yeye kwa sababu wananchi anataka kazi. Kuno tara mutongoria na nabati kwesimiwa ate wati kwa ruprote agirete. Nake kanya nikendra abwethia mantu ya gerete na ndeto etana mbere no tonendelea etana mbere. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gate kuraja nkomenyithie nteto nkuruki. Nyumbani safi na bora, Raino Mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta, fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati, nyumba yako itang'aa. Raino Mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raino Mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raino Mabati. Karibuni. Hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's very unfair. Na kujua vizuri sana. Na John Bosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Mushijua kujuri tayari kugaruka mkugwate ugeni interior finishes makutano Meru kuma intobiari ikone wetabia bedroom na kinyama balls turena uthongi bo kirasi kia iguru mkuruki turena intobia interior design bidane amwe na maoa wall brackets na kinya chandeliers kuthongomia nyumba yaku. Turena solar panels, mitambo eweru na kinyaya CCTV. Jakabogu tengani turena taalamu bago kwa mataro kenda gukinyaniria wirigiro na kiroto gyaku. Turuguraga nduka yetu Jumatatu mwanka Jumamosi. Turiungire makutano barabarani ya Meru Maua tuankene na Palace Fries Mugaru na Checkmate Lounge. Turingire dhimugu kurukira 0113 626 618. Kuirika mwaka juu mweru tuijana mantu ja Meru na kinyama dhugano ja Meru. Weru FM na Weru TV nyombe ntetu ereta ongeretia apa Eastern. Nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira uteithio bwetu. Kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na tuigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kienda gukiria biashara yaku. Kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka juju.
Ingukugwata ugeni oringi kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki John Mwongela uria ni mukari wa ntura ya Muyanda wodine ya Mikinduri na uria otuire na wonje bwa miaka 25 ari na gintu kia gukenera nyuma ya kwamukira utethio kuma kiri musiasa Timothy Kithinji mukaria na riungirite Mwongela na into bya gitumi bya gutumira birio bya kureana kinya kumurira garama ya SHA kwa miaka 3 izite. Mwongela agwatire mutino jo barabara na agwata ngurario ya spinal cord onto botumite atigwa kweregira atori na endi wega. Katho kandawire na ngari ndaringwa mongondo unika spinal yandukangia njara na mauru hubu kuona nkari. Kwa miaka 20 John Mwongela mukari wa ntura ya Muyanda wa dini ya Mikinduri atwire gitandene nyuma ya kugwata mutino jo barabara na kunika mugongo na njara. Nenda turome na ndingu kwa nandi bobo akido isipokuwa nobura mongo ndamamire monkayo thuka saindi na ndi kwa yo noru sana na nyanjara bionde. Na kiao giki nene Mwongela aritaririe na kuga ati ukene bubu mwatikite nontu ati umba gwichwira kwirumia kana gwikundia na erigaira atudi ndantu bawendi bobo ega kugwata utethio bubu na kinyagia kuria twaterwe pingalwa nyumba ntetura nyumba thathakia nyumba utuko na muthenya na ntumba nya kugaruka ivo yangu chokia nkatho ngai abutharime sana na mbeto John Mwongela kuma ntura Mikinduri Muyanda. Tumurume ojo wokuruba miaka 50 aritie jeja kagita karia kwa mukaira utethio kuma kiri musiasa na mubiashara Timothy Kithinji uria kurira gitigio seneta akiromba antu bangi bawendi bubwega kumutetheria nkuruki. Honaro mweshimiwa wetu uria witwa Timothy Kithinji uria kwenda giti ya seneta Meru County na murungu amutharimi arari ni untu uma into birande terapia kuria ama na mamatiresi merengeti tikorora rampione renge na kinyaria kora ndotara ngai amutharime amutethie ni untu amboko antu anene muno amwe na kumugurira irio abaisikiri antu bari na mawathe na nguo. Timothy Kithinji nkuruki na aririte Mwongela kandi ya SHA miaka 3 iria kamutetheria kuona utungata cibitari untu buria Mwongela akenerete bunene. Utinda kubangika wiromba mbeja cia gwita cibitari wina kandi uneri ugwi kandi wageta yuka yuka kwenda tumitanda mwirana na turi Kithinji gwa kurira miaka 3 na akeje gukuraitha wengo na ndeka aragwe no ntumantu jaraka tukuraitha arafu mbereja tuira tukuretera ngakuretera tuona ndi wona bira tukuretera. Mwongela nandi agunikite na utethio bubu na chokeretie Kithinji nkatho akimuromba kinya gutetheria kana kamuturi karia niko kaititana iria kumutethaia na mantu jonthe jaria ati kumba akiuga kari na kinyera andu ria skuru na maita jaria maingi kinya gatita kirasini kenda kamumenyera. Simi wake akumba tu into bira bio binchumbura muno amburiria tu muntu wontethakia nontu kana kanini iko tuterekia sukuru kakea gantera turega ngitangira mboka kandugira nkona bya kuruma toyateria sukuru na mami wawe no mami no ateke kinyaru ari twetete kuromba mwarimu rutha ke yakonekana kwa Timothy harakuwa ndambe kiontethia atianiria kana nontu nyatha ina ndikengi kenera ndoria ngirinya manana na ibo mami wambira no agaterie woni nani thine kwa kenda nyaka na kakona firina kathoma hamburiria tu muntu ambandikira wonkarakia antura turakio menkaringo ikariwa atanarua na andu makiato irio eu yange yonde murungu akareta eu no thina ye kwera nene. Masendumba Ntetone Chaweru TV. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni arombete ngwataniro kuoneka gati kamwerekeria wa bajeti Margaret Nyakango na mangabana iguru ria kigina kia basari akiaria kagita kamuchemanio na mangabana garune ya wentere cha Karen Kindiki augite kiria kirina bata ni ntere jicho izire gukaranthe na gutirimana gati Boniface Mwongela katumenyithie cio. Because there are actually counties that have tried to disburse and have not been able to as a result of that circular. So we hope that we'll also have an agreement on that which unlocks the funding for bursaries so that kids can go back to school. Muthia na jomo shimana jo ibeki jo kwithikirite karone binene be munio rais Profesa Kithure Kindiki Karen aja Nairobi
kanjo magavana ministry ya kigina hamwe na obisi ya control budget bonthe barikanirie magavana baria barugurite akaunti cia mathomo no bete na mbere na kunenkana mbeca cia basari mwankare mitaratara na mawatho ikethire yiko bubwega eitha bokomenya naku ikwirikanire magavana baria batina akaunti batuba kuthira bakinenkerwa mbeca icio bi mwanka bambe barugure akaunti iji. Just 2 days ago mwana kwa riro nteto wingi mugwe na moroto zo munajo magavana baraba kurokete karokiri katitiri na wingi zo kaliko mwera sio bi Margaret Nyakango no tuba kuja kethro eku kwa ruate dire to akibaithire bubu no tuba kubekira bricks ndeto nijisha basare nini oresi Professor Kithure Kindiki no kali mwathura ni ndo aije. It is normal for us to have differences of opinion on a matter. What is not normal is to attack each other or to be confrontational and to bring disrepute to any of the offices that are established. Nto mwengine okumakire Professor Kithure Kindiki gwetakire magavana mwonde gurere onthe netibage no boreri no tuchubwa ndeguro Kenya bokuthia bobwega na bogeta kuthia bobwega nkoroki meake wire tigere with stability around prices of essential foodstuffs, prices of fuel, inflation, interest rates, and also the strength of the shilling, the economy at the macro level is looking good. What remains, and this is the work we need to do for the rest of this term, because both for the president and also for the governors, you are elected for a 5-year term. 2 years and a half are over. We are left with another 2 years and a half, roughly. So what we now need to collaborate and support one another in delivering is microeconomic stability, improving household incomes, improving job creation initiatives. Oho, munio Rais Professor Kithure Kindiki na shokera tetera mubango jogima jwasha Zuria Kenya baba ingine na baba konekana bezo meneria bakiuga jote kuitangoge. We will be consulting going forward to see whether we can convene a meeting next week to discuss the rollout of the universal health coverage, Taifa Care, because we want the national government and county government to form a consensus on how to collaborate and get the best value for the people of Kenya through this very transformative program. Okay, reporter Ntosharu TV kuma jaki ngine kineke mushu Nairobi mbita Boniface Mongera. Uria wari mugambithania munene Willy Mutunga na muteteri wa Kyoto Maina Kiai ni bameneretie rwangi rwa borithi bakiuga ni bo bakugwata mbaru ugwatani utae Kenya bakiaria bari ntereche Mombasa ni borotete IG wa borithi ni onto bwa guchiethia ati kumenya uria makarika jareza gwitithwa na mbere nkurukini borete Genzi batigetikirie kumakwa ende barungame na Kenya gutetera Kyoto kiao. Okay. Please don't show it. Please don't show it. Okay, so let's the director. Khalifa, good director. It's still morning, isn't it? So good morning. Thank you very much. IDEA is a human rights organization. Talk about the violations of human rights. This press conference is safe. Because there are some people who we don't know whether the police are investigating abductions because the IGP says invariably says it's not us, okay? And we know Kenya has a history of illegal militias, what are called goons and criminals, people who actually work hand in glove, with the police and state operatives. There's a whole history of it from the 70s, the Gorokos, Jeshi la Mzee, the men in black, all these, there are many of them, Mungiki, which is also
a subversion of the rights of Kenyans. The last thing I wanted to say, 2 years into this regime, one is utterly disappointed and frustrated that a regime can be so callous and so cruel and so bitter with its own people. Because when young people go and demonstrate, whether you like it or you agree with it or not, the right to protest is a right. We don't have to agree with what they're protesting about. But when you go then and start killing them, snipers on the roof, killing them, and then when you go back and use the media or use the phones to find their details and you abduct them. Kikundi gete gya thirikari na riitwa Maraken gechumirite kurwana kinya gwikirwa yukire ana bachukuru hakiaria mwerekeria wakio norite atongeria na kinya gwati mbaru bonde kugwata na njara nekenda kuonokia ruchiarwa rukeja mwaka muthiru meru ni atumirirwe iremwe ya county ire atongerete na ana banini gwikirwa yu na kinya ndwa chia kimumbire gerevere njesi cietu tuonura tukomba kugwatana na Maraken tutethia beto nikenda tuka reduce poverty in our county and even in the other counties. Now our vision iko chomia muno to make sure to eradicate kana twanyia wingi teenage pregnancies in our local communities. Ni migambo ya tongeria ba Maraken Light Showers Initiative kundi kiratu kya thirikari indige shumirite kirina werubwa kurwana na gutetheria kunyia nambe ana baraba kugya mauja mapema maturene ikirikanwa kaunti ya Meru mwaka muthiru nirari gatigati akaunti ira tongerete na wingi bwana baraba nini bari na mau na gikundi gikinande Diuga nikejete na njira kathumba cha kugeria gutetheria alimwe ciashone mathomo kirindukieje na kinyaba kiuria tongeria bonthe ba matura na ikundi bingi kugia ngwatano kenda bakonokia na baba nibwirite gutegera mantu ja education yana kura tuonana iba kuthiriria kithomo bakapua bakaga bia kuria bakare mwenye go support yana bao na moso kinya bakengwanja ciao na ikyo gyatumira tuthugani nya ciari itubwirite kubariria tukabera atiri tika nya mwana ogire mwana abwirite gutewa na turitane ana mantu ya sex education na kinya kumenya uria bomba kuirigeria na kumenya uria bomba uchotethio riria kinya bamwe baere rights ciao ciere violated na uria bamwe nya bagire stress mwanka tukenda kuthithia counseling na kwa twina several values education counseling empowerment mantu ya mengi yara twenda gutetheria ana baba tujete ku realize that in Meru community kuna harsh culture kire mantu ya teenage pregnancies ito kumenyimbe kwa ndara ne chetu but we are quite about it, so we are calling everybody to action, the churches, the administration, all stakeholders, other NGOs, CMBOs and everybody else to on board. Let us make a lot of noise kana tombo kumbura kauntuka antura ne chetu tomba kondi nako nonto twendera kwitha ana wetu bakendera gumia na ito kulusa generation after generation na kiri mwerekeria wa skuru ya Greenland gacheri muthuri na ugite kurigira ni gukwega nkurukia koria indi akiuga na bara tayari bari na no kabaumirire skuru bari na kanya kangiga guchoka na bakagia kithomo mono ta skuru ejarungamirite ira mwana etaga kutho manaona kana kawe bali na moto jwa gutigera muthiene ana bonde baraba umirire skuru na kigitaria tagike baguchoka na bethera bakigunika na kithomo lakini kagita karana ku prevention yetakarika tukenda kwira ana beto bagataana still kwina second chance ya kumba kwithira bakenderea na kithomo kyao kwina na baba ingi muno still in the communities baraba school dropouts especially ngikoraga upon in the 844 system ira kuekothira in the next 3 years 844 ekethira ekethira very much unfortunate that
mwana atombire kuendelea na kithomo kiawe nontu bwa kwithira akarite a future generation kwa tukuromba all the stakeholders makanisa organizations cionthema gatutetherie ni the school dropouts barabareo magicigo mbunge kia Southiment nke report randeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Atongeria ba gikundi kia New Dawn ni batumite ntumwa kiri munini wa rais na kumwira kinya kethira bakumwagitio na ni bakumugwata mbarubo bateta gukara nthi noe kwaririria mantu Jamiru kethira Kawira Mwangaza akethirwa ario baukite Mwangaza ne berwe gitine gukurukira impeachment na kwau ati kubatara gukara methene ria mantu Jamiru ja kwaririrwa amona bu atongeria baba ne bonekete kumeneria baria bakurwa na DP Kindiki keza na ngerekana na ngavana wa Nyeri Mutahi Kahiga. Kato kwe mukana Nyeri na more problems than Meru has. Mutahi Kahiga. Na Kindiki akario wa kari no mwa wetu. Uomba kwethra Mutahi Kahiga wero ana Kindiki. Jonto Kindiki atiumete ndeu kwenu. Probably kethra Kindiki umete Kiambu kana Murang'a kana Nakuru. Utethro kero jano ndo ayu korano. Therefore Mutahi Kahiga Kindiki no eto kuri na aria umite Kindiki ari antu bao Meru yonthe ni ronere na Kenya nzima yona unifying factor uria kureta unity na Meru no President na Ronald Ruto, Deputy President Professor Kindiki na nye Chief Justice Martha Koome antu bondi baronere diria mami wa Deputy Governor wa Meru urato arekirie Jumamosi gutangaza Governor wa Meru areta njuri amwe areta makanisa amwe areta youth amwe areta members ba assembly bonde amwe areta members of parliament yau senators kuma Monkanya na Nandi na antu bonde be yabaria mugambo jumwe nontu ojo nwe unity ya Meru na Meru kenda yumba gukira pare akibatombere kwija ni Kawira Mwangaza nontu nwe Kawira Mwangaza na timu ingi yonde ya Meru ija roji na oiri bitoba kungana nchoke nani nchoke riontu bobo kire Kindiki rojo nwe tende muchemanio thaijire rokiri jo atongeria ba Meru nthikiriria muno mutano chia Kindiki ote muchemanio tugakara nthi na Kawira mwanka tariki 14 tukari tweja muchemanio ne but otege karo tugakara nthi aria Kawira ari County Assembly ni engire Kawira Senate irekira mori kiria gikite Kawira aria ni kotoda na tariki 14 etera koti yuge kethra Kawira kana nungi kana imutumonto ithinkia egi tareu ije Governor Meru no twita muchemanio ne gute muchemanio tugakara nthi na kinya tukaigwa Kawira na ariongirite muchore area Karen tuteja na ina tukwira Professor Kindiki muchemanio ne tumenya gukara kana members ba assembly baria baije mwerekio ura Meru ekwenda bejo karanthe goroku na Kawira Mwangaza oro impeachirwe not on earth muchemanio yo nyuma tariki 14 mweri jwe 3 kwithira gukomenyekana ibao babwirite gwito bakaranthe guru bakariria na ndenda kurikania Amazon Kingi speaker wa Senate itokurigara muno ria gutigo committee still etete public service bond rojo na eta members ba county assembly na nduru za kuaminika iretwira kakamite wetete kuthomera members ba assembly ni ates Amazon King yo gwetikiria kamite ritango kayomba gweta go seat etena authority kwa as speaker negeta go seat we 14 na ngaba nora wa impeachre it cannot happen so gato kwenda kwira Senate committee area ni agetia njira completely it is illegitimate committee na inyayo nyani umale Senate na yane
Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya kangi ga kũnogoka ũgĩta kũraja nkũmenyithie nteto tarĩria. Idio zongo mbele ojo. Nikuwa nongo tendera. Mpoa imatampoa. Mpoa, mkuru. Korea bitewe. Tembi sande nwa wao. Olihanga mata. Ene tendera ti Asili Plus. Keke. Asili Plus ndio ya. Anga kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya. Mutujore kujone kera udisa hiyo. Ndienda mutujojo jwa Asili Plus. Oh, yeah. Dikera. Mutujojo ito mukujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda hiyo. Ijujo nkimake gengi getwero. Ya. No me mutujojo ijumo no ktomada na mbesa. Tutene na mbesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujuju no ujone ndukene shionde kana supermarket shionde yakwe nagwe kugwata nteto nkuruki turingire thimu kurukira 0704 364 663. Asili Plus, safe, affordable and nutritious. Mwana arike KCSE etao ija tukuonia course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chionde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha kinande cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiri ari na thaka itutethagia aritwa kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibwitite na mbere ciandikithie kiri admissions@goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750264044 kana 0723047468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulagaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 0110581292. Duralong mabati, tested, approved and trusted.
Tukichokera na nteto nkuruki atongeria mwanya baria bakuregana no tongeria bwa Rais Ruto ni batariritie bata ya ngwataniro kenda gutigira Rais Ruto akwa na kirithurano bia 2027 akiaria uria wari munini wa Ruto Rigathi Gachagua ne ugite Rais Ruto niwe munkumania uria munene nthiguru nene atibati kwe wakanya gwita na mbere kuthangarania nthiguru ya Kenya. Atongeria baba baritie barikire mambura ja kuruguria kiama kia DAP-K. Anthony Kathenya niwe urinacho tariria. Ule wale munini wa Rais Rigathi Gachagua, mutongero kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, mutongero kiama kia DAP-K Eugene Wamalwa na tongera bangili bo maseneta, abunge, amona MCAs, balali karira mujo Nairobi, kiri mambra morugure bo bisinjeru, jia kiama kia DAP-K. Mambura mamake jagantuko intare nyume Rais William Ruto kwamba magema county ja Western kwantuko idanda tukithingatanio ale ameneli na nyanene Rigathi Gachagua na kumugatata mukabila na mtuendete ungumania. Aidha muthenyo mnde Rigathi Gachagua nasokelete Rais William Ruto Gachagua kimenegile Rais William Ruto ni gutumira ntuko idanda tujionde kumumenelia na kuga Rais William Ruto na mudhoro nyume kumenya kile mala ni kimwebelete na kitiko muwatambaru. Rigathi Gachagua is not a road in Webwe. He is not a hospital in Vihiga. He is not a water pan in Kakamega. He is not a slaughterhouse in Bungoma. President of the Republic of Kenya has gone to Western for 6 days. Just talking about Rigathi Gachagua, occasionally Kalonzo Musyoka. Because he is bitter that his voting bloc, the one that made him president, the Mount Kenya bloc, is gone and gone and gone forever. Rigathi Gachagua akimenegilia Rais William Ruto nonto bwa kumweta mukabila. Amekuja huko anaita mimi mukabila. Ati ndio mimi nisisaidie nyinyi. Siku nilimsaidia hakujua mimi ni mukabila. Pale Western anasema tumefukuza huyu Rigathi Gachagua ati he is corrupt. William Ruto, my friend, do you have the moral authority to talk about corruption? And we sympathize with you because juzi kumekuwa na opinion poll on the most corrupt person in the world. And we are unhappy that you are rigged. Instead of giving you number 1, they gave you number 2. The State House of Nairobi is the real center of corrupt activities. So, Mr. President, be an honest man. Look for a mirror before you talk about corruption and look at yourself. Gachagua kithija na mbele na kumenelia Rais William Ruto ni kumugatita mtu atikumba wera. Serikali yako ni ya uongo. Kutenga, kudanganya watu. Mimi ulitaka nikusaidie kudanganya wa Kenya. In matters kudanganya wa Kenya, Mr. President, I'm incompetent. Alikuwa anataka tuende kulaunch barabara na anajua hakuna budget, tukitoka matinga inafanya nini? Sasa hiyo ndio kazi rais anataka nimsaidie. Rigathi Gachagua akiuga ndio ngeni ya Rais Ntereno Joesta Ntengeni mekari kama mmalo tamale mekari kire Ntereje Mount Kenya. Kuja kuangalia osho. Sasa amekuja kwenu musangarere. Mwivalamu. That is the same script. Nyinyi mkikubali mutalia vile watu ya mlima wanalia. Hiyo yote ni utapeli. All those things is promising he will not do anything. Atongere barabara ali musemanio niyo ni bagwite bakagwatanira na kuthondeka ngwatanire ya gisiasa kenda kwibia Rais William Ruto obisini kiri kithurano kia mwaka 2027. Let us not leave anybody out. We will not leave anybody out. And as I said, there are others coming in. Let's not leave out anybody. This is the matter, because then you will give opportunity to Zakayo kuanza kusema wamegawanyika even before they began. So tungependa kuuliza viongozi wetu ambao you have issues to deal with right now. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Thirikari ya kaunti ya Embu iri akui kurikia mibango ya gwika mitaratara ya kuthiria andu acha mumbire. Imwe ya mibango iji ni gutigira ekuru bari na kanya kiri utongereria bwa gisiasa. Aria ekuru na kinya arume bakethirwa bari na kanya ga kwaraniria mantu ja gitumi taraja kuringithia mugongo. Bagwatanirite na kinya ikundi biti bya kithirikari nikenda kuongera twanya twa utongereria kiri ekuru. Rita Mwaniki na Rugonoru. Thirikari ya kaunti ya Embu igwatanirite na ruvonge rwa Uraia Trust ni mambiritie muvango wa kuthondeka mawatho maria magateithia kuvurana na mbara cia kimucii. Ino ni kuona mbara ino ni ciongerekete na njira nene, undu uria uracungirira atumia na ciana nginya kugwatwa ni mitangiko ya kimeciria. Gender policy ino na njira nguvi maundu maria muno irarongoreria ni uvoro wa maundu maria makoretwo makithie na mbere wana bururi rwana kana kaunti na nimo maiguku gwetu Embu, uvoro wa gender based violence kana mbara gukinyiriria gukorwa na mburagano na maundu mataimetikiriku ma miturire mathuri na atumia. Na undu wingi irarongoreria ni kuvota kurete arume rwario ruru rwitagwa rwa gender kana rwa GBV na maundu ta mau. Guko riu atumia magitaragwo gutonyerera makiria mieke ya utongoria niguo kuvota kwigwika makiria. No gukorwa tukiaririria kana tukirongoreria maundu magutwika atumia o aria monekaga mayakinyiririe maundu uri mengi ni maratwika akufewa nafasi kana ni ndeto cia ite kana ni ndeto cia wana nginya gwitia giti wana gia thirikari kana gia siasa kana wa giti wa kionthe magakoragwo rwario ni maravewa kanya kau na gitumi ni ndwi gitumi ni tondu mathina maria monekaga thiini wa families kana jamii andu wa mbere aria makoragwo makivutwa ni undu ucio angikorwo ni negative ni atumia na ciana. Na varia ino igateithia gukinyaniria nevenya makiria kioneki kia mwaka wa 2030. Kahinda gaka tukoretwo tukinyitana na county government ya Embu guthondeka gender policy iria guteithia uthii wa nambere nigetha kurehe kindu gitagwo gender equality nigetha county ya Embu ihote kuhe the citizens services na njira iria ibatie na iteithiririe nginya gukinyaniria uthii wa nambere uria urendekana thiini wa bururi kuringana na Vision 2030 na kuringana na maoni ma thi ng'ima maria tutaga SDGs nigetha tuhote korwo andu othe atumia athuri anake airetu ciana tuiretu na tuhe nimako magithii na mbere na njira yagirire. Ni marige miario ino mari thiini wa tauni ya Embu kuria marai na mucemanio wa gukinyaniria kioneki giki. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akariba rwa Kinanga gicigone bunge kia Tharaka South Nandi bari na gintu kia gukenera nyuma ya mwendi wega umwe kwithirwa gitonyerera na kuthiria thina ciao cia wagi bwa ruji. Bubone nyuma ya Profesa Ruben Mutegi gutongeria mibango ya winji bwa kithima, mubango akuga ari na gikeno gikinene gutwika kitharimo kiria aturi baba bawe. Nabo akarini bamucokerete nkatho na kumutharima ni untu bwa mathithio jawe zaraza kaguna itura riri ntuku cia Nandi na kinya ntuku ciejete. Paul Kabithe na andikithitie gikeno kia Akariba. Igikeno kinene gitomba kuithika kiria karia mwana aturi baro Kinanga wa dini ya Marimanti. Eno hinyuma ya kuona mukabu omwe wa kubarumurana na kinyamara kia wagia bwaroje nterino akagita. No autokiria no na transformer no atunintere. Endi twathinaga muno tende twathia gutaroye karibu kilomita. Ta antu ere no tunyonde karibu na muro kilomita 3. Baba ingi baikora yama kogwende na katonya mara na mitongi na ngoi tende ngoi ya kwire rajiru gutaroje. Aroje keje roe rwa kukura kithima na ria keje eta tende mburetiaga na keje tikothi na ria takothi tothia gwa thingitho ni obwije bwega antu banara rongo iba ingageria roe totiona roe na narutu ikura yamarire goko itoinyire gwanja na itora uragia murungu baba taturetera tangachi tukaya na gatokoa na katogatetheka
torera tokarirwa na kuthomithia no tutie na ngirini tanu tomba kwendia tu magaro karwana rweto rutete karwana kibuku rwana kinya bicie no to kwengatero ende thirikari nä twaigua kĩao na mwana ũyũ wetu tũkũmbatia kĩthima weku tũta mang'oi makĩnyunyaga na kuro yeye kanyunyanyunyanga mwana uma kĩya keyaga ta rũjĩ warua na tũkanyua lakini nĩ nkũkatha mũrungu mũno nkiugaga na mwana ũcio arĩ Rubeni Mũtegi Ngai na mũtharime na mũruũrĩre njĩra na kuma itharimo biwandamanĩte nabio ibyo byatũmĩre eja ona andũ bao ibakũria thĩna no kaigua rũĩ rũrũ tĩkinyĩra ntũ nũithagira twĩna thĩna mũno ya rũjĩ nũithagira twĩna thĩna ya rũjĩ mũno nonto ende kwĩ rũjĩ twĩthigĩrĩte rũkauma ũguo na rũtiyĩkaga rũgakinya mũtonga na inkũthũgania mũtũtũ ũyũ ena mainya nkũrũkia au nonto mũrungu akathe kĩmongagĩra nyamũra atũteithia na ũratũkinyĩra Kithima keroje kirankuruki ukurigirwa gutethia mwana gukirie turarire na ogwe kuringana na assistant chief we turarire bona mugwika assistant chief agitumaga kundwa roi rokinanga primary bakaomba ko bagikundwa roi rokinyabo na ndiromba ati baraba gakinyiro bonde itwande ni miti na tumbeo karabwega ruru theme ya ru ira nene na chirwe ruru rwamba ukinyira ukomba kwanda miti nonto neo ni moya policies ira tubatu implement ta thirikari ya Kenya ya kwanda miti 15 billion so ngwetigia kire antu babu mirongo ire bakaomba kundwa royi bakobali barantu bambere kabisa na bena miti eminge etagunyira ngiri 5 nikenda kinyamu nenka ni rwenwe aomba kuwa bwega na omba guchokia nkatho Professor Ruben Mũtegi na urankuru kethere twari mustarini wa mbere kire gutigira turarire gukira takura konge rimwe barasimikaga kuthigota roji muroni na ino ni affecta quality education on tumatha maba ko ya utumira mako television kama kuthomithwa batumagira kuthigota roji muroni so ngwetia roji ruru rugatetheria community rira rukarikia na wikirwa fully mango twike the project is fully functional so ntorani ya Rwakinanga ntuthaga twina right minded people bara na athomi bakuma ntura ya Rwakinanga kana baba ruthaga biashara cieguru na inya mono iturikanya barabara ya thuka tugachanga mbeca twekira kabro barabara ni tugachanga mbeca tukathondeka barabara na nkari kaomba gukuruka so tutiomba gukara tukio mankari ya thirikari kaya ira tukawata services watu kwenda kurutha kire na siasa tikatu sindana nabi katu compliment wera bukuruta na twakira na inya mono potwetete athomi bakuma ntura ya Tharaka yonthe kana aringi biashara wona muntu kana njia yake ya bora ntura yomba gukurua wona muntu akaya na idea inagotomba ko ata support na tukaomba gukuria the whole